Kipat ba de ki hajar ngut kilawan ban snowlem bat ban ai khublei khat do yo MLA barim ka soyong uba HDR lingdo ubala klat kindit ha ka sngining kong ha shwa ban tep don buram no yo u ha ka ni ka sngi palai la ban kadaw hangni bo uba HDR lingdo ula klat kindit ha ka jan mit sngining kong hadin bo la ut chitom ha ka jingelang kapalong ha mau marang Nakaliang jongi ka area raska di baru kawai di bawah itu semua maknau ya kabang na no ya mahes diar pulang meram jongi pat aku juga poro ha kali kasni iswo wi penpau kum kedak ke josmosi kum kinong persan jong parti di piras ke area baru kawai Tentang nak liang junging yang hang ni, ngap yang mahes diar, bansawan na po selong, banlais po soyong. Tentang nak liang jungi kinong kitkam jong kiri ralaskan dekat kinong kesan baro. Ni pedang subha kani sengi yang bay mahe luan, na selong banyat siapa soyong. Tentang nak liang jungi, ilbu tang jing ruai ya kaba belai. Unisim halak jong kiti yang mahe, kumula syauno saladehi. Tengah kini kita baru kilong kat kujung penyat baik parenti kejong belai. Kedon kepor ya kabau belai. Keteng kejong belai ke ong. Kedon kepor ban khabat kedon kepor ban yam. Dari mata kini ngim semua kelah. Begini kita baru kita jumpa baik parenti kejong belai. Tengah ngin dua ya bau belai. Unsai pat ino yalam baham kau. Nam tak riba kajak bendria kujongi. Bat nak konsensus yang baru away. Dan nak liang jungi ngem don liai ban ai supaya tak jengkit bok kerwang ye pi mahe tos nang lisuk lisan saka jaka ka boleh lo konkret nam ta jong pi ngaru tang inde kini ni bak hujan keren nam tak ire ras kani baru away min ai ka jengkit bok kerwang yak bai mahe nak pusuk pusan ka jaka ka boleh konkret ta jong pi